nastavku pričamo o izložbi koja će biti otvorena danas. U pitanju izložba koja je rezultat zapravo napora Fondacije Savremena deca, a izložba nosi naziv Uživam. O radu ove fondacije i o samoj izložbi svakako ćemo biti u prilici da saznamo više u nastavku, jer nam je u gosti stigla Jovana Tomanović, slikar i osnivač Fondacije Savremena deca. Jovana, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I zaista ovako lep povod za priču ovog jutra. Pre nego što se dotaknemo izložbe, što će zapravo biti nekako okosnica čitavog ovog razgovora, možda reći par reči o fondaciji kao uvod u čitavu priču. Fondacija je osnovana 2008. godine i ja radim već 5 godina sa svim domovima Zvečanske centra za zaštitu dece u Beogradu. Deca imaju radionice svakog vikenda kad ne idu u školu u raznim domovima, znači oni direktno tamo crtaju, igraju se sa studentima Fakulteta likovnih umetnosti ili sa mnom. A tokom raspusta ih vodimo na slikarske kolonije, na razne planine u Srbiji ili na jezero i tako. Ovdje, pretpostavljam, nije presudan talent, već želja i volja da se u nečemu učestvuje. I šta je zapravo cilj i smisao takvih radionica i uopšte tih aktivnosti koje pokriva rad ove fondacije? Deca bez roditeljskog staranja imaju puno emocije u sebi, mnogo više nego deca koja imaju pažnju roditelja i koja redovno idu u škole. Tako da njihovo osjećanje se prenose na slike kao što neki najveći umetnik može u svom najvećem talentu. Znači, slike su im dosta jače, sve svoje emociju ispoljavaju na taj način kad već ne mogu kroz neku priču ili kroz igru ili druge aktivnosti. I oni su zapravo i radi da učestvuju u ovim akcijama, ali tako? Jesu, deca se sama prilagode ko želi da slika. Imam neke koje pratim od već 5 godina, znači pratim ih redovno i vidim njihov napredak u slikarstvu i u crtanju. Imaju neke nove koje dođu ili odu, pa se jedna grupa deci smenjuje. I zapravo jedan od rezultata takvog rada jeste i ova izložba koja se otvara danas, pa nekako sada možemo težiti razgovor upravo prebacimo na to. Po čemu će biti posebno? Izložba Uživam je produkt svih radova koji su nastali na slikarskim kolonijama, zato i naziv Uživam posle prethodnih izložba koji su bili recimo Žvrljam. Uživam, nastali su slike na kolonijama i dođete da ih vidite, ima fantastičnih radova, imaju 2 rada od 4,5 metra, tako da baš se vidi cela energija koju deca imaju. I to će biti sve danas, je li tako, negde od 17 časova? Kako je zamišljeno da to sve izgleda, otvaranja, a potom i dani koji slede? Koliko će izložba zapravo biti dostupna posetiocima? Do 3. septembra traje izložba. Tokom ovog perioda deca će dolaziti tamo i moći će čak i da crtaju i slikaju, tako da ako žele ljudi da prođu s Skadarlijom i vide kako baš deca slikaju kao što se vidi na videu, moći će da dođu i da dobiju svoj portret ili recimo pejzaž Skadarlije, što i umetnici vole da rade and players, tako da... A mališani će biti prisutni i danas, je li tako? Danas će doći od 5 do 6, pola 7 će biti baš umetnici slika. I šta su neki planovi nadalje? Znači, ova izložba traje do 3. septembra, ali ne završava se ovaj rad tu, je li tako? Mališani će biti u prilici da se bave slikarstvom i nadalje? Kako uopšte se održava rad fondacije? Mislim, da li se može pomoći i uopšte kako to funkcioniše? Može, naravno. Fondacija je nastala od prodaje mojih slika sa jednom od mojih izložbi i prvi godina je bio većinom moj neki finansijski taj doprinos, dok sada imam par prijatelja kao što je SBB i Ministarstvo kulture mi je čak pomoglo od ove godine. Oni su jednostavno shvatili moj trud i rad i koliko to znači deci, domovima za decu bez roditeljskog staranja i kogod je željan da nam pomogne. Znači, sva ova putovanja dosta koštaju, a deci mnogo više znači. Cijela naša pažnja i vreme koje im posvećujemo, to je, mislim da je nešto najviše što možemo da im damo. A jedan od načina jeste i da obiđemo ovu izložbu koja se, evo da podsjetimo gledalci koji nas sada prate, otvara danas i traje do 3. septembra u kući Đure Jakšića. Jeste. Hvala vam, Jovana, što ste ovoga jutra bili sa nama. Mislimo da družimo ponovo, sigurno će biti još povoda. Tako mi bar deluje. Bila je to Jovana Tomanović, slikar i osnivač Fondacije Savremena deca, naporom koje se danas otvara izložba Uživam u kući Đure Jakšića i traje do 3. septembra. U pitanju je izložba dece bez roditeljskog staranja. Svakako preporuka da ovu izložbu obiđete. A sada imamo na kratku reklamnu pauzu. Posle toga ponovo smo u Beogradskom studiju.